سردم سلو برفرهبونا میدانا شر. دیار اف پروژه جالی امریکا، بریتانیا و فرانسای و به هفکاری هزی جیانی لعراق و هرمه به تایبتی لولات شامه بلاد الشام تی بجی کرن. پشتی و پروژه پدکه ده سیاست خویال دیجی کردان ده گوهرتن چکر. هزی ناف دولتی به هفکاری دولتا ترک پدکه و حکومت دینین عرب این وک امارات، سعودی، عراق، قطر و اردنی پروژه خواه دخمریته. با آرمانجا پروژه پیک به تایبتی پروژه شامانو کو الکازمی ج دما پست سروگزیرتی ورگرتی هاتیا راگاندن و که اکتور پیشنگ هات داناسین. هزی ناو دولتی ده انجام ده آرمانچ دکن کو شورشا کردستان یا مزن کو پکک لتواهی کردستان و لروجلات ناوین ریبرتیا ویدکه و نتوی دموکراتیک آوادکه پوچ بکن. پشتی تجربه این باکور روجلات سوریه و پرگالا شنگاله بسرکت هزین سرمایه دار جوی پروژه نتوی دموکراتیک ترسیان. امنیکارن ببیجن کو پدکه جبو خدمتا دوزا کرد پاراستنا دستکفتی کردان آبسایا هزاران شهیدان هاتو به دست خستن بریارا رفراندوما باشور کردستانی کو 25 ایلونا 2017 ده پیکات بودا. ایدی هرکس وی مجاری باوی که زلال دزانه. پدکه سیاست آخواه لدیجی دوزا کرد که هرد. تاوی گفین لدیجی پدکه ین جبر پروسیا رفراندومی پدکه دیسا به دست دولتا ترک سیاستا لدیجی کردان دومینه. پدکه جبو گلی خواه دجمناتیا سیاستا ترکی نکر. برواجی وی بو پارچه که ج سیاستا ترکی یا لحریمه. امنیکارن سیاستا ترکیه، امریکا و ناتو لحریمه جهف جدا ببینن. جبر کو ترکیه عامورا بجیه کرنا پروژه ناتوییه. لحریمه جبر ویجی سیاستا دجمنانه یا پدکه ده خزمتا سیاستا امریکا و ترکیه دیه. ده سری ده هر دو علی لسر تکبرنا رولا ایرانی لحریمه رازینه. یعنی نگهشتنا ایرانی ج پروژه وین لحریمه هلالا شیعه و ترکیه، امریکا و پدکه آرمانجین هف بشنه. آنگو لواسکرنا رولا پککه و تکبرنا آزمونا ریوبریا خواه لباکور روجلات سوریه و شنگال و بویه که جی خواه بسپیره پدکه وکه نونری کردان لکردستانه پدکه و دخیالا خود دبینه. درباره سیاست پدکه و دولتا ترک لعراقی دیاره پشتی رفراندوم ترکیه راست دستوردان لباکور روجلات باکور کر. لور دست به اپراسیون لشکری لدیجی کانتونا عفرینه و پشت رجی لدیجی سریکانیه و گریز سپیکر. هر وها بریا انیا ترکمنان و پدکه به دستوردانا به دست خستنا کرکوک و موسوله دکه. ایرو ام دبینن کو پدکه لکرکوک و نینووایه تو گوتنه که وینینه آنگو رفراندوم تنه جبو خاپاندنا گلی کرده. ترکیه دورده رانوستیا لی سیاست آخویا جبو تک شکاندنا ریوبریا خواه لشنگاله و دست سرکرین بریارا سیاسی و پارلمنتوی عراقی بگشتی بردوام دکه. اصرار برزانی لسر ورگرتنا پوست سروکوماریه ج سیاست رفراندومی نجودایه. ام وگرن میدانا عراقی پدکه و کماسونی بری جوینا یکم پارلمنتوی نونر سونیین عراقی محمد هلبوسی سروک نهایی پارلمنتوی و خمیس الخنجر سردانا ترکیه کرن. به اردوغان و سروک استخباراتی حقان فیدان را هفدیتن پیکانین. سروک باشوری کردستانی نچیروان برزانی جی سردانا انقره کر و به اردوغان را جویا. سردان سونیان و برزانی بو ترکیه کو دسپیکا آواکرنا هف پیمانا رزگار کرنا ولات بو به تفگر صدر رهات چکرن و ده انجام ده به بریارا ترکیه امریکا اسرائیل دست سرکرنا دستلاداری العراقی به ویکی رولا ایرانی تکبر و به بریارا دولتا نویا عراقی شرع پکیکی کر. حکومت کو تکبر هزین عراقی جبو هلبجارتنا سروک مار و سروک وزیر لپشتا ایرانی بون. جبر کو ایران ده هف پیمانیا رزگار کرنا ولات ده دبینه کو سونی لعراقی وگرن سر دستلاته و بوی آوائی برجوندی ویجی تین هلوشاندن. گریدای سیاستا پدکه یا لگل ترکیه موتورا سرکه یا سیاستا دولتا ترکیه لحریمه پدکه. به هفکاریا هر دو آلیان ترکیه دورین برفره جگوندین سینوری داگر کر و حتی کت کوراهیا عراقی. ترکیه نها لناوچین داگر کریین عراق و باشور کردستانه خواهک سلطان دبینه. جبر کو ترکیه هزین برفره لکرکوک و نینووایه هنه و جبو کنترول کرنا نینووا و کرکوک کار خواه چالاک کریه. ده همان دمیده اپراسیون نویین لشکری جباشور کردستانه تین دست بکرن. اف چند سالن بردوام دکه کو حمول همبر برخودانا هپگه تکچو. هر چند سالا بوری ده یا هری دجوار بو لی انجام نقادا شر جهر کسی را دیار بو. تاوی بکارانی نه هر جوره چکان لی دقادین پاراستنا رواده نکاری خواه بکینا آرمانجا خواه. پلان و کمپلوین پدکی یا به دولتا ترکره ین ای سال
jaliye KCK ve hatin eşkerekirin ku Komîteya Tekiliye Derveya KCK di 26 Adarê de bi daxuyaniyekê ragihandibû ku Dewleta Tirka dagirker wê êrişî Başûrê Kurdistanê bike. Bang li Parlemena Başûrê Kurdistanê û partiyê siyasî rêxistinên civaka sivîl saziyê fermî û welatiyan kir ku li dijî komployên dagirkeriyê rabin. Piştî daxuyaniya KCK nêzî 100 leşkerên Tirk ketin devera bira dosta Başûrê Kurdistanê Gefasî Xuriyê ji bo îstixbarata Tirkiye li xelkê xwe xwar. Lê gundiyan daxwaza Tirkiye red kir. Ketina leşkerê Tirkiye û seferberiya pêşmergeyên PDK li navçeyên ser bi gerîla destpêka planê ye. Lê tevî van hemû amadekariyan jî planên şerên Tirkiye li dijî hêzê gerîla polîtîkayên Tirkiye û PDK hatin têkşikandin. PDK bi rastî jî beşdarî operasyonên artêşa Tirkiye li herêmê dibe. Lê ev beşdarbûn heta niha biriya sîxurî û komkirina zanyariyan derbarê gerîlayan de ji bo Tirkiye bûye. Lê eger PDK bawayeke leşkerî beşdar bibe, dê bandora wê li ser doza Kurd û gelê Kurd bi giştî giran be. Her wiha encamên xıyaneta Berzanî dê ne wek salên notî yên salên borî bin, dê gelek mezintir bin. Ji ber wê jî PKK û hemû partiyên Kurdistanî bang li PDK dikin ku dest ji van siyasetê xwe yên dijminan e yên li dijî doza Kurd berde û riya rast bigire bo avakirina hêzeke yekgirtiya Kurdistanî ji bo parastina asayişa netewîya Kurdistanê. Di encamê de projeya Amerîka, Brîtanya û Fransa ya li Iraq û herêmê tê meşandin ku di destpêka vê raporê de hatiye behskirin li rastî gelek astengiyan tê. A sereke, projeya rêveberiya Xweser ku jaliye rêverê gelê Kurd Abdullah Öcalan ve hatiye pêşkeşkirin ku niha li Bakur Rojhilatê Sûriye û li Şingalê tê pêkanîne. Ereb, Kurd, Sûriyan, Asûrî û Türkmenan di dîrokê de yekem care dibin sîwanekê de tev digerin, ev yek jî hêzê sermayedar û welatên herêmê ditirsîne. Pêşniyar û çareseriyê ku PKK ji bo avakirina rojhilata navînan û pêşkeş dike, hêzên sermayedar ditirsîne. Astengiya duyemîn jî İran e ku vê projeya Amerîkayê ji bo xwe xeter dibîne. Diyar e aloziya niha ku herêm têre derbas dibe di şev û rojekê de ji holê ranebû, berova jî wê rewş tê xirabtir bibe û di encamê de berfirehbûna meydana şer li rojhilata navîn, zêdebûna koçberî û xirabkirina rewşa aborî ye.